The fear asɛm, the almighty Twene Jonas, any TikTokers have clash with some okuzeto Ablakwa. Everyone say what come from America playing Donald Trump on concern Venezuela attack, you know. Twene si one tears here, Enra Odinka drop first video. Was I drop another video? Chim say Ablakwa, the fear asɛm krache. The fear asɛm. Say open to kwa one kasa kone Trump nkoko emfa Ghana enkowura mu bi. Aha Penyah block media. Mess was say any demo. Obe like video no other about subscribe button somebody can keep notification on the latest updates na ba kire wa adwen da ma me e wo comments expense oba so a no ase for so enya bia hwe so edwe no madeja ade a esi ye Venezuela Trump or capture mo president ana oman fo nkra ebosi omani age out of nowhere Ablakwa se won tiase e ma Ablakwa as foreign affairs minister or drop a statement no we kire mu say Ghana condemn the military invasion, the US military invasion in Venezuela. And with immediate effect, we demand the release of President Nicolas Maduro and his wife, Celia Flores. As a Trump capture woman, Ghana, we demand with immediate effect their release. Emma me that's a better deja. Now it was an enrano. Jonas. About Bonajun Kakras now or can sim be eche Ablakwa. No, I got another you don't say there be. Eh, how catch Ablakwa? Esa. But Ablakwa may catch them. Oh ya bema wan kasa ko na Trump enko face emfa Ghana enko fole mu Ablakwa di wu fi asem Ghana ha no ndc aban hu say unnecessary ade bi omu beye bia no ubenya nkwasiafo bi amoma baajo omo so ubenya nkwasiafo bi am yetu omo ka kwatra radio so ama oma beka akere oman ni say eye ekra eye sakasa no se de esi me tan wo sa mamu we mu no bibi koso na wo ka enye no aka cho se ekra we ye de wo kan de won ka ho asem o nkrofo post ase no mo nam no mo twere nkwase asem gu ase Russia mampanyini Putin asend strong warning de akakoma US say Venezuela president no ma kire no omunyi no enye sa so mo pese ewiase ye boom ewiase be ye boom omo bewa be face US because so makwache Venezuela president Mekotem sole te ya mkodam sole ya afrafanto bi a wono wo pese wo ye no ho sa no ma afrafanto wo pese wo ye no ho sa no ma abegina no ho say Ghana condemns the action of USA for arresting Venezuela's president. Only why na Ghana no more arresting Venezuela president. Only why ka say NDC for catch we say NDC for na condemn onye Ghana for say na wo bodam na say bibi na eba utri mu a you Russia na send warning no nti wanum asam na cheta wo so send warning sisi Donald Trump anope ye wo se wo two countries a ye no so wo bekọ na bre na betia se Ghana ka hu bia na before say ka US form na ka mo ye ne mo achia ye mo krom ha before say ka US form na ka ye ne mo achia ye mo krom ha mo se nkwase asam ye mo de mo fa mutiri nya hwe mo fa mutiri enya hwe nkwase asam be no obi asoma osi unimus ede na wunim fa ho nti a wo kokese Ghana wo bodam obi de Ghana asonsa obi jato obi de Ghana asonsa Ghana condemn say US akwakwaje nti wo condemn no ede na we Russia say obe face US is when Ghana obe face no onu so wonya no wo twen so obe nti wo na wo condemn ede na we Jimisem ne nyema bi ahu hia bia na moye jimisem ne nyema bi ahu hia bia saa na northern region ebi mu dwane ko Cote d'Ivoire ko siki wo ho no ma na mo ne nam kuro bi so o mo kuntimu de aduane ne ede kwa komo mo ne John Mahama ihwehwani mu fantasy governor chasema ma dwen se nse hunu bia wo bedi bia mo ba ba mu se hunu bia bedi bia no ye benya nkwasiafo wo masoso musunti emo de meboa yere ho ne bupu tukọ why yere ho ne bupu tukọ se ana mo bodam a Enti di na wo te wo wasoma dwo oni obi ani asem na okujeto Ablakwa jimijimi no wasoma no o bibi a tua teacher for ka America obi teacher ni bi ani wote a obi antu anika nurse ni bi ani wote a obi an immigrant kura etu anika wa America monwene no na munyai obi kuro asem na munya jimi no news for ne frem say na mo mampanyini ni yesa because ade na Trump aye no wo be ya ma de bufu asamba mo nso mo so ade no eti to wasoma dwo Kevin Taylor aboy kura mo bon pa hit am ne mam kura mo da mo na munya mo hye wo twa kura mo wa na ma kai Twene Jonas na afi mo de Trump wo be ka ho
mpem kwasi ade nti okuje to Ablakwa mementam magimi ni ntina mbefa ya mo me na metam anka menka se ye nto aba mam me anam se ye nto mam na mo we ne ye ba na menim se magimi na magimi me no mekofie but still you can do better than this. Trump wagimi a enkoka mo media ni bi nka sa na president na sem ba say from Ghana government condemning the act of the Donald Trump. Trump is one amasa dey dangerous ombe sa na Venezuela no omanya hwiu Venezuela ni bi ne kodi bone wo America eno president no be di Trump atem no a sa dey we na omunye hui eno a na Trump sisi ye ba be chew ena wode mu ye mema momra unim soja same wo na waiter ma chicken to waiter ma ya so eno ti Iranian de na you Israel what you say Israel ne Palestine for ntokwa ena Iranian for akosopoto Palestine for no eno nya bibia eno na Trump so omumra ne entra senka asem se omo obi ankum nipa bio because ono aba ne de country bia do pe be ba kokun bibi ono so ba be kun bi enti se be ya memekum nti mumra ne entra se ma amade a etse Putin ne Ukraine tokwai so de omo nyina abetena ase wa America ha wan na betimi afre Putin na ba akochina tena plemu de na ba o ma America soja for kofa Putin ba America ha Emma Putin beta no di Ukraine man panyin so beta no jojo mu yini na so ma jimi o mu nyan tokwa no na o hihye mra ma o se ntokwa no mo beko ase ni na down mu busu a wa be busu bi o ba be chew no a wa be wura na okuro no enti Putin emu so no wa che Putin da bi ba akwa Venezuela so e powerful otimi we gina platforms o ti se de John Mahama ye na no odi Trump atem wow enti wo yesa no sa pepe no Trump e ba be chew obaba mama warning Nigeria for mampanyini warning say omuku a Christopher obaba chi ma Nigeria president onze Nigeria president Tinubu onim nyansa o medi Trump atem o akwache no ba say na nko be yete se okuje to Ablakwa jimi ni bi ena oni John Mahama o majimi no ma betena wo twotwo e ma o say mu mai a kasamri nko abefa Tinubu dada ba Nigeria for onim nyansa o nim the capability akwa ne kura America machines omuwo no nye bi Ghana de na o Africa de na o nye fufuo ni banku ne e ma to na wodwene ho eni ba yi aponche nam na wodwene ho wasia broni ono wodwene kwa befa so control wi ase nyina enti ujo mama oni okuje to no musua nyansa ama aden honorable okuje to Ablakwa akwese na se wo pere o aden mudi manu ko to America fo nse musa aden sa America for akwachi Venezuelan president Maduro moko condemn mo aden mo wi hu President Mahama say one hwe fans na ye ma and the spirit of Kwame Nkrumah is back. President Nkrumah spirit is back. Ye ma fans no hwe ma you America for nem for mu ni agro Russia for ni North Korea for ni China for no mu ntimi nko honko ye mu nyama bi ni because of some nuclear weapons. Eno so mpona America for no wo bi eba wiase nyina besai tinye nsem bia na edi anu tum nye nsem bia na eka honorable okudya to akwese na nse wo pere na nsia na oni Israel for koye backlash be back and forth America no na the biggest economy o utwum tan ye mo se China for ba na China for no ma meji wo China for no mu protect your more interest o the same with Russia. What is that Russia ba be gina mu amoban bi da so my Russia my omu gina mu ama what be the dabi e bi nse dan si o intine yen hwe ye kasa mu ye Mr. President Mr. Mahama President His Excellency ye ma fans ye hwe ni ma yo sa no mo de ye Dr. Kwame Nkrumah kofa Russia for body gas buy once ye betu na Russia for timi gina mu je no nya mi o masa o you hwe wiase history nyina man be na Russia for gina so ye defend o man ya o matima defend o no mu defend o mo ho omo ni Ukraine for no tokwa no mpo no okoka bi mu ntiase so omo twi for mo bo akra akro ni nyina ye because of American weapons omo supply ma Ukraine for
Inti yenyi hwe nneoma ye sa America no soro so a wo ye den omo ye the biggest economy ene na ye wo Ghana ho ye ka about cedi ni dollar wo ye den currency na ye wiase afi na omo ye so mo for mo breaks on person omo ye biribi na omo so omo ye bi banji na ye na BRICS nations no bo mu ne he na Ghana for economy ni omo ye pe o mo mpo no omo teku Russia ni India for ni amama bi kasa Ghana President Mahama mo anwie hu honorable kujeta Ablakwa akwa se wo pere tu ma to boase yo America no ye osi ade a oyo oni Nigeria for na nsia o kaso ba bombu buku harama o Nigeria for ya ondi ni fiase no wa ba be ye den na obe no eko wi ase Nigeria for se amu no mu ne kabo mo boa na President Trump yes obako o sha say o threaten Maduro Venezuelan president a o mo sha say warship no mo machines weapons ko gu ho no enti Russia for anhu America China for anhu anko mu ko gina mu say ye gina mu ene mo be bombo Russian soldiers na mo ne ye nyasem mo ati bi da no mo be yan so mekasa no me so mo supply weapons America for the way den o mo ka so mese no no mo ko ye Iran Russian weapons na go S-300 those air defense systems no air technology obika so bese no me say Russia na mo mpono Ukraine for weapons to meet trauma air defense ko say nyoma ko bomb planes nyina intenye 100% safe what to say America do man bia onko gina mu man da bi obeko na Israel for mo sha what to say Israel for no ma bia nya ntokopɛ na American the biggest warship in the world USS Gerald R. Ford no omo ye pe na adu Mediterranean adu have Iran of to ballistic missile na is na America for shoot on down. Unto they mean business. Now what is say China could defend their own bida? What is say Russia could defend your mind bida? Anti so more kabi amos muko kabi. Economically, omitima miaye, military omitima miaye. Then they won't ask on my Ghana. Even Russia no pono more dika no pono still Sanchez a go almost a total much for mobile. Munya sa anya omo no nya asem bia na eka nya no kura bia na edi nya asem bia na edi no tum nya asem bia na eka ebi ho hwe ne sen ya na obu anichie wunim no kura pa ba you don't talk ye ko Bible mu beto da Jesus Christ no wamia na no mbusa na se hwan ne mese osem mom kan kire obi a edu ba bia beku no odwane nya ne nsem bia na ye ho be ma because ye ma fans na Ghana economy ne ye mo man dwen ye hu ye nduru ho ye nye se India for plan una America for kakra oni Russia China for kakra Russia for kakra we for kakra enye binko yi hu ani munya nduru ho me say what say o man bi kontoko mo ye Russia nkro for mako gina mo so mo defend your mother there be America will never do that they will stand in me say America for start say o mo pilot pressure bomb Venezuela for boat Russia for hu o mo ni ha do mechanics America mo nya ma mo nye muso mo ni so mbra be ye what is o mako gina mo defend your mother there be Tis a beauty when you're to Russia, so and I say, China, so be imagine mama, more China, your business go, China, your business go, the China in for profit. Like I said, Russia for no mudobi, you win for profit. Oh, be anywhere or else or power them into a baby, Biama, or be above for the interest, both the Europeans, both Americans, both wine for Russia, for oh, be about Africa for young wise up. You be an idea no go to Musa, you need that power, no make a bin tiase. But because once you had the only near cost we are say Russia for no would defend Bashar al-Bashar. Bashar we Syria for president you motuna desonance last year way. El Julani, the president, the current president of Israel, El Julani. Now America for the taboo bounty opportunities so about my channel no. Ye more millions of dollars. They send ye Maduro na pepe. And now El Julani sorry so to Bashar al-Assad no. One say America for carry. Otimi kutuna there so Russia for them omo ye. Omo bombu want to be no muja no mubiane koe. Omo nye bibi omo so omo komo ntokwa. Ana yetu na de so no what is Russia gina mu ntokwa gidi so o defend obeda omo ne Iran for ye one Israel for attack Iran then Russia for koye ama America for to be peace ko blast o nuclear size no with those big bombers
then America team ye inti Ghana mo menwi ho as a president his excellency ye do ye pawasem but Ghana nru ho we o memia why yes ye as entetia no ye meka we obi ntiase na your mentality African slavery oh ye back a long talk kwa now America yes or so then how be China for mpo mo no mo ko trade way omako hia truce omo negotiate omako negotiate omo break ni oma ya tena ho mama di agi yanim kan ti e den a yinim yanim e use nyina ye service internet den ni nyina firi ho na eba o metima miao o den na wo as o my Ghana nti mesa Ablakwa tie break enye nse bia na edi anu tum munye se India fo nse bia na wabuani aguso you don't condemn you don't pick sides enti na Ukraine and Russia way omukọ UN General Assembly bia omukọ anacha UA India wa abstain because only Israel so you fine or abstaining now America veto nti yesremo munya sa anoma no akwese Ghana ye mamo fans na ne mo ekoye economy ne koye nti no mo pese mo de ne mo bedi agoda bi ye nru ho ye koto mo dollar ansa na esi na ti magina nti ne den na wo ye no utwi mu tan omo ne edi kan America a country baku 50 ye can say America be more say a country just normal country ya man baku 50 na kan bom because the whole of Africa no Africa country say na sika say na wo den na wo ye resources so mo machines na mo di tu e say okoji Venezuela for oil den na be we ase kasa na mo be kasa mo ntimi nya hwe ni basis atwa we ase nyina ho ahia ni be American basis we ase ba bia obetima akọ almost ship your mind, almost ship your country on itself a sip so nuclear powered petrol numuda. Almost fighter jets, we see baby or almost bomb Iran, almost the Diego Garcia, whoever be Diego Garcia in America. They can go anywhere more by beer, almost basis a previous who in a share by beer. Timo man a break na yenya say yedi anotutu nsema ani kwase yedi anotumza no eden so no Chira wa bi mama e wo comment section. Hi Penyah Media Accra.